Bengaluru kumtling lo mi paliin Manipur may chepakat an pong sual. Bengaluru Regional Passport Office bula inrin nikal takhan Manipur may chepakat kumsom ni pangami chu nau pang kumtling lo paliin an pong suala. Leirol te hian atrian mi papo an baya mase kong pui kal te chuan an zinga pakhat chu manin police kota an hlana police te chuan an nuwa abay tu dang pathum te chu an man le bokane mi panau pang pali te hi kumsom paru ka tanga som pasari in karve kan ni ti police officer pakhat chuan a soya kumtling lo an ni wangin an thu soi chu an rekota an hotir le ta ni an soi an chui chian na tangin malak bel ani tur thuan soi boka IPC section zathum somnga pali sexual harassment le zathum somni pathum voluntary causing hurt noya thu boy zielu ani to bokane khopui chunga hotel pakhata thok chuan police na hne na thil hlendan chu asoya he thil hi jinglam dar khat le chan ve vel khan bollo pai zo chu a ho konga a mu ni passport office kota tlerol rol ta chuan chu mai chia chu an lo khoya chungtlang wal rol ta chuan amit mu lai nge chuan nasa dakin chu nu chuan soi sa an vua an hara le a muya thi sena chuak na sa hle ni ti na soi a thian pa chuan chan chho tum lain pong sual ni ti mita mutu chuan police a hrila tlangwal te chuan thing phelan la a hotel a thok a mutu chu huwa kan tuma ma se chu ti lai chuan mai chenu thian pa chuan a lo danga a him thei hram ani he ti lai hian kong puya kal than khat te chu an ron dinga chung tleirol rol ta chun ron mu chuan an tlan che nga la mi ten mita mutu le a thian pa puyan tum lai chuan chung tleirol rol ta chu an ron kir le a ma se mi pui tam tak an lo pung khom to ten mu chuan an tlan bo ta ni mi then khatin an zuya pakhat chuan man thei rama police pakhat chuan mai chia le a thian pa pakhat chu karin police station a hruaya complaint the lu turin puya sumin nu chuan an pan in dam do in an hruai ta ne Manipur High Court chuan a thu pe ka tanga thu boy thei then khat chu a hnu kir March ni somni pasari sang ni somni pathuma thu pe ka tanga ki paragraph pai chua boina chuak mek nia soi tribal body te chuan he thu pe ti bo hian thu pe ngong ti dang lam lo ni in an soya an ngen na chu thole ni hian ai si in ngai tu turin a nge na Manipur High Court bench chuan nimin khan March ni somni pasari sang ni somni pathuma thu pek chu siam dang lamin paragraph som pasari pai turin thu pe ka chua hei hian Manipur sarkar hne na mai teite schedule tribe lisa zialu ngai tu turin a hria tir to ani helam hoi hian state chunga mai teile tribal ko ki zo community te in kara nam buaina omek chu ati chuak ni in an soi paragraph boy thlak taka chuan state sarkar chuan Meitei community chu schedule tribe lisa zialu tura petitioner te thu boy chu angai tu adona rang takin hei hi Supreme Court of India in tribal body ten an appeal lai khan zona siama nikum khan High Court thu pe ka lo chhuwa to ni he thu pe khi wantlang hria ta puan ania tharum thona a chhuwa tanga ninge maza chungin All Manipur Tribal Students Union tribal body te chuan March sang ni somni pathuma thu pek chhuwa zong chu High Court a an appeal ngal vata ma se na sataka ti khotlai ani nuwa he thu boya meitei petitioner ma saber te chuan review petition an thelu ta paragraph som pasari ti danglam chau an dila chu ti rualin tribal body ten appeal thelu thaina an nei chu an dodal thungani tribal body ten appeal an thelu hi Chief Justice Sidar Ridul kai roi bench ma alo mani thole ni hian hearing nei ani dona meitei petitioner te review petition hi heti lai hian bench of justice goimen gaiful silu chuan angai thla a thu thluk na siama
tribal body ten he thu boya hian implete tura an dil na chu anol saka nimin khan thu pe ka pe chua ka ni honbul single jasin paragraph number som pasaria thu pe khi nikum march ni somni pasaria ape kha ennon le angaya a chan chu he thu pe khi constitution bench athil mu chua tekal ani wangani ti in court chuan a soi meitai petitioner te chuan trong thlak dang lama state sarkarin adu thlan na man theina tura an ngen lain court chuan paragraph soi tak chu pai vek turin thu thluk na siamani heng thu boya hian tribal por sang sang te ta na social tu advocate Colin Gonsafe chuan the Hindu hne na hei hian danglam na nei lo march ni somni pasaria thupek dang zong zong chu ala oma chu wangin ti bhawani poin thupek hian ngonga nei chu ai nang vekani ti in a soi state sarkar chu st li satel ani chuan central hne na chhana pe turin a hria tirani an appeal zong zong chuan he thil hi adau dalani ti in a soi paragraph som pasari hi nimin khan payani lain march sangni somni pathuma thupek paragraph masabera po manipur sarkar chu union sarkar hne na reply rot na thelu turin alo hria tir to bokani tribal body chuan meitai petitioner te he thu boya hian meitai tribes union member te chuan tumru takin an review petition an thelu ta chu appeal process ti boya an kong zo tumna ani ti in an soi review proceeding nei chung zong zong hian manipur sarkar emo union sarkar emo po in counter affidavit an thelu ta high court chuan an concern authority hne na tanga thupe kan don lo wangin soituran nei lo ti in an record ani tribal body ten appeal case an thelu chungchanga hearing a hian Mr. Gonsafe chuan meitai petitioner te hian an hmalak na an ti chiani in a soya khotlang lama chuan review metara hian kan tel phal lova chumi chungchanga kan appeal chu ala om renga ale lama chuan appeal metar hi adjournment dil na hawangin ti khotlai ani ti in a soi heti lai hian all manipur bar association le manipur high court member te chuan nimin khan imfala nikhat o sit in protest an huai hota an nor huai hot na hi thole nia imfala chairap court complex chunga mai che activist nor huai hot chhana ta na phalna nei lova rapid action force lu du lo na ania mai chia te hian February ni som pathuma Imphal Isa India Reserve Battalion Armory tanga ral thum ruk bowanga man mi paruk te chuan phu ta ni March sangni somni pathuma Manipur High Court single just bench thupek mi pui hria ta puan ni lai khan Manipur tribal community zong zong atangin boina nasa takle nor huai hotna thlenga kar klem te chungin boina chu namin kara boina kal zel wangin thunun thailo khopina dar ta ne phati zong khani re phot se video dor le lo chang le don nia